Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paimang ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nyereon. Pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami na marhabang senokri atas. Puji-pujian apa terima kasih ma isombah kon uhur nami hubamu. Bani bagal ni pangidopimu ban nami. Ya somani ham ituku-tuku ham anja itorangi ham urapa pikiran nami mandalani guluh nami sigano pari. Jangan bani panorang sogoton pe Tuhan boy puha nami ibagas na horas malas niuhur. Tuhan mariti hatamu torangi hama urapa pikiran nami ase bani ganupan horja nami sa ganjang nyeron tetap meronjolan bani hatamu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siya marayan bani panorang sogot nyarion na boy sisihan nami marito yung channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nyarion. Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2020. Aima tersurat bani buku Mika bindu onom ayat walu nama katahon sonon. Doma ipabutuh kon bam ali jolma. Barang aha nama dir apa barang aha na pinandahan ni Jehovah humbang. Aima nama korjahon hasitongan. Apa namandalan kon halayakon. Anjaha marparlaho ibagas turuh niuhur ilobe ni naibatamu. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Anggo adong ma sukun-sukun bata bani panorang sogoton sanggah baru puho kita. Masih mamhita buhi mangida ari na mader bani panorang sogoton halania haluan. Halani habujuron tado. Halani bagal ni galangan tado atap halani tonggot tado ay kira-kira boydo habujuronta mambayan hita maluwa kumbani uhuman ni dosata ay boydo nani galangan nanyondos kon hita hubani Tuhan paluah kon hita humbani uhuman ni dosa-dosata. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus totu ulang mahita madabu songon bangsa Israel bani panorang ijia naman lupahon bahasa haluahon ni Sedea sedo halani galangan-galangan ni Sedea tapi haluahon ni Sedea aima halani idop ni hurnine bata dopak bangsain habasaron ni nebata dopak bangsain na marulak-ulak ihorjahon nebata hubani bangsa ay maase bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ipasingat nebatado bangsa Israel bani panorang ijia marhitehun ni Nabi Mika bahasa doma ipabotoh kon nebata hubani bangsain aha na madear na maningon si horjaon ni Sedea. Marimbang galangan-galangan si tutungon, galangan-galangan hasapan ni dosa, na ipadasi dia hu anjap-anjap irumah panumbakan. Natang si porlunan, ipindo ne bata, hubani bangsain, na ipindahi ne bata, jupah ibagas parguluhan ni bangsain. Ay mana parlobe ase bangsain makorjahon hasitongan napaduahon ase mandalan kon halayakon janah napatuluhon marparlaho ibagas turuk niur ilobe ni naibata sonahado bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus makorjahon hasitongan ase ulang adong tene itongah-tongah ni parguluhan ni bangsain sonay agi itongah-tongah ni parguluhan taba ni panorang sonari sitonggor jumbak ibagas na makahulongi hasomanta jolma
maningon do hapeni ibagas sasitongan hita laho mambahen na madear dopak hasomanta. Artini ay ulang hita gabe situ guna congcong, tapi dihut mahomani age halak na madabu maningon do homani itugu hita. Ulang mahomani hita makasomani halak parpitor, tapi dihut mahomani hita manugu halak na badabu ubagas dosa. Ay maase bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningundo pataridah kononta ibagas parguluhanta halayakon atape paridop ni uhuran. Maningon marbagkal do idop ni hurni ni bata ibagas parguluhanta dopak halak na marhakurangan. Jana maningon do humani hita ibagas turuh ni uhur laho makurcahon aha na madeyar narusukon ni bata. Jadi ulang sopat halani maparayak hasitongan gabi mago halaya konta halani pajongjongkon hasitongan gabi lang ibagas turuh niuhur hita. Tapi maningon taridah matongon sanggah iparayak kita hasitongan ibagas 10 tahun dihut mahoma irik mahomani totap hita mandalankon halayakon totap mahita pataridahkon idop ni hurta hubani halak na mamorluhon. Jana totap mahumani hita ibagas turuh nihur ilobe ni naibata. Artini ibagas turuh nihur maningon do hapeni bulus uhurta laho mambahen na madear mangidangi naibata sonai age makaholongi hasomanta jolma. Andohar matongon natuluon maningon tetap idingat kita. Jana onma nagabi galanganta natang si bagalan na irosukon na ibata ayma anggo jupah matongon ibagas guluta tetap ipinday hita hasitongan in ibagas guluta tetap ihorjahon hita idalankon hita halayakon in buah ni idop ni hurni ne bata na marbagal ibagas dirita. Jana totap mahita marparlaho ibagas turuh nihur bani ganup na masa rossi ibagas namandopakon hasomanta jolma. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa asibani ganupan tanggung jawab nami nadup ya pehon ham huban nami marsada-sada tetap matongon Tuhan na ipindai hanami ay mahasit tonganmu. Janah sirsir mahumahan nami mandalankon halayakon hubani hasoman nami jolma. Jana irik tetap kanami ibagas bulus nihur ibagas turuh nihur laho membalosi apa makorjahon harosuh nihurmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami bani saganjang nyaron ipondos kanami matongon gulu kanami on hubagas tanganmu. Amen. Oras bataganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anduhar matongon tene lambin manggargar ma ibagas perguluhan taon buah-buah ni hasitongan ni hatani ne bata. Jana lambin marasir siron mahita mandalankon halayakon hubani hasomanta nama morluhon. Jana irik mahumani pataridahkon hita parlahota na tetap ibagas turuk niuhur mandopakon Tuhan ne bata sonai age asomanta jolma. Ando harma. Shalom.